салом дӯстони гиромӣ. Умедворам ҳамагӣ хубу бардамед. Ташаккур ки имрӯз ба ин вебинар пайвастед ва маро тӯли 1 соат омодаед гӯш кунед. Мавзӯи имрӯза хеле мавзӯи ҷолиб аст, вале ҳамзамон бисёр мавзӯи душвор. Чунки тарҳрезии лоиҳаҳои виҷа як донишу малакаи хос ва ҳамзамон кордонии зиёдро талаб мекунад ва заҳмати зиёдро талаб мекунад. Чун мегӯянд ки кор аз уста метарсад, яъне агар сирри корро донед, пеш бурдани ҳатто лоиҳаҳои вижа ба назари ман хеле осон мешавад. Ман ки 3 соли ахир ба ин кор машғулам ва аллакай аз ин кор огаҳ ҳастам, метавонам ин гуна кунем. асоси тарҳҳои муваффақро ҳамавақт 3 омил ташкил мекунанд. Якум ин аҳамияти ғоя, яъне ҳар мавзӯи пешомадаро шумо наметавонед дар доираи лоиҳаи вижа баррасӣ кунед. Дуввум форматҳои ҷолибу ҷадид. Ба ин бахши кор ҳам бояд бисёр аҳамият дод, чун ҳирфаӣ ба кор бархурд кардани шуморо маҳз ҳамин чиз нишон медиҳад. Ва сеюм ин муайянсозии дурусти мухотаб, яъне аудиторияи прӯжа ва интихоби дурусти платформаи зарурӣ, ки дар он ҷо шумо масалан дар оянда маводҳои худро бояд паҳн кунед. Шояд суол ба миён ояд ки чӣ гуна платформа ба муваффақ шудани як тарҳ метавонад таъсиргузор бошад. посухам ин аст ки тақрибан 50% муваффақият аслан ба ҳамин бахш рабт дорад. Яъне агар шумо аз оғоз барои прӯжаатон, барои лоиҳаатон платформаи заруриро интихоб накунед, платформаи мувофиқро интихоб накунед, пас тамошобин ҳам пайдо намекунед, ҳатто агар идеяи шумо дар воқеъ сазовори диққат бошад. аммо ба ин масъала мо каме баъдтар бармегардем. ҳоло ман мехоҳам дар бораи идея ва аҳамияти он бо шумо суҳбат кунам. бояд гуфт ки танҳо бо посух ба 2 суол шумо метавонед муайян кунед ки то куҷо идеяи шумо метавонад муваффақ шавад. Якум, оё идеяи шумо аз дарди ҷомеа ва ё ҳадди аққал аз проблемаҳои як қишри ҷомеа мегӯяд ё не? Агар не, бояд аз баҳри ин идея бароед. Дуюм, оё баррасии мавзӯъҳои марбут ба лоиҳаи шумо барои ҳалли ин ё он мушкилот мусоидат мекунад ё не? Ба ин суол посух ҳатмист, чун агар ҳадди аққал як зарра мусоидат накунад, пас боз ҳам лоиҳаи шумо тамоман лозим нест. Масалан, вақте мо соли 2018 дар хабаргузории Азия Плюс лоиҳаи махсус «Салом соседи»ро роҳандозӣ кардем. Ман дар ин лоиҳа ҳам продюсер будам ва ҳам муҳаррир будам. Мо ҳам дар редаксия қаблан ба ин 2 суол посух гуфтем. агар посухашро намеёфтем, албатта мо ҳам аз ин идея даст мекаштем. ва чун он сол оғози гармшавии муносибатҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон буд, мо хулоса кардем ки ифтитоҳи чунин як лоиҳа хеле саривақтӣ мешавад ва мо метавонем 2 халқи бародар ӯзбеку тоҷикро ки зиёда аз 20 сол бо сабабҳои муайян аз ҳам хеле дур шуда буданд, якам ба ҳам наздик кунем. аммо ба воситаи кепшн видеоҳо ки дар доираи ҳамин лоиҳа аз Тоҷикистону Ӯзбекистон омода будем ки тайёр кунем. ба мақсад ин мусоидат ба ҳамдигарфаҳмӣ ва дӯстӣ миёни ин 2 халқи бародар буданд. бояд гуфт ин тарҳ аз оғоз ҷавобгӯ ба
ҳар ду ҳамин суол оид ба аҳамияти ғоя буд. Ва дар давоми мо беш аз 180 видео омода кардем, нашр кардем, ки воқеан хонандагони моро хеле дилгарм сохтанд. این لایحه در نهایت کار خیلی لایحه موفق شد، چون هر یک سوره ما از 100,000 تا 1 میلیون تماشابین پیدا میکرد و خیلی مهم بود که قسم بیشتری تماشابینان ما محض از ازبکستان بودند. از این آمار ما در یوتیوب کانال ما و آمار صحیفه هایمان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک که اینستاگرام درک می‌دادند. آنها در این موضوع ما شهرهای نیک می‌ماندند و هموطنان ما در پاسخ هم با آنها موفقیت آرزو می‌کردند که دیگر کننده بود. این سوژه بازنشر یاد پس از لایحه ما علاقه آنها آماده بودند نظری بیگانه در ناخنک در واسطه اخبار عامه خود جای دهند که این علاقه از موفق بودن لایحه هم درک میداد. خب این درباره بخش اهمیت ایده بود که در مثال با پروژه سلام سسیدی من اون رو به شما شرح دادم. بیاید اکنون به بخش دوم میگذاریم، به بخش فرمت های جالب و جدید. باید گفت که با طرح‌های ویژه همه گونه فرمت هایی که امروز در رسانه های خبری وجود دارند و همه ژانرهای ژورنالیستی که هستند موافقند. یعنی شما می توانید در همه ژانرهای دلخواه و همه فرمت‌های دلخواه مواد آماده کنید. اما باید گفت که طرح‌های ویژه سه نوع می شوند. یکمین ساده، بعداً مرکب و خیلی مرکب. پروژه های ساده، لایحه های ساده عادتاً در شکل یک لانگ رید یا مواد چند رسانه‌ای آماده می شوند و اگر از موادهای وطنی مثال آورده می شویم، پس لانگ رید از یک روز که به موضوع مهاجرت و تاثیر آن به اقتصاد کشور بود خیلی موافق می باشد. مؤلف آن پیرو چهارشنبه و همکسب دیگرمون بهمنیار نادرов هستند. با این پروژه ویژه هم از نگاه اهمیت ایده و هم از نگاه فرمت بهای خیلی خوب دادن ممکن است. اگر خطا نکنم حتی این پروژه در سزاوار کدام یک جایزه ژورنالیستی هم شده بود هم چند سال پیش. اگر اهمیت داده باشد اون در شکل لانگ رید آماده شده است. شما می توانید در واقع در اینترنت یابید. نام لایحه как таджикские иммигранты всю страну кормят. اونجا هم عکس هست، هم اینفوگرافیکا هست، هم عکس ها هستند. قبلا ما عادت کردیم که لانگ رید این لایحه مخصوص نیست، اما لایحه مخصوص طوری من قبلا ذکر کردم سه نوع میشد و لانگ رید هایی که خیلی موضوعهای زیاد رو فرا میگیرند می توانند به فرمت های ساده لایحه های مخصوص داخل شوند. خب اکنون درباره پروژه های مرکب، لایحه های مرکب حرف میزنیم. اینجا هم از نگاه فرمت یگان محدودیت نیست. اگر یگان فرق این است که در دایره چنین لایحه عادتاً سلسله موادهای ژورنالیستی نشر می شوند. هم سالن سسیدی که من قبلا در بورش به شما نقل کردم و هم لایحه فیچون سیلا سیستا که من در اون هم محرر و هم برنده بودم با چنین نوعی لایحه های ویژه داخل میشن، یعنی با لایحه هایی که با فرمت مرکب آماده شدن. اما در این دو لایحه تنها فرمت ویدیو استفاده شده است.
ҳастанд боз лоиҳаҳои дигаре, ки омехтаи чандформат, яъне ки дар шакли мултимедия ва ё тавре ба забони тоҷикӣ мегӯянд чандрасонаӣ омода шуданд. Мисоли хубро аз лоиҳаҳои махсуси мураккаб метавонад мана ин мавод нишон диҳад. Ин мавод аз проекти аз сомонаи Ливин аст. номи ин лоиҳаи махсус никогда море невмо мебошад, чун ҳам аз нигоҳи идея ва ҳам аз нигоҳи бандубаст хеле олӣ иҷро шудааст. Он ҳам ба монанди маводи ҳамкасбонамон Пайрав Ҷошандӣ ва Баҳманёр Нодиров дар шакли лонгрид омода шудааст, аммо дар дохили он бахшҳо ва рубрикаҳое ҳастанд, ки агар болои он зер кунед ба лонгриди нав мегузаред. яъне чанд лонгриди дигар ин бисёр кори доранд. Бубинед онро пахш кунед ба як саҳифаи тамоман алоҳида мегузаред. Бахши дигараш сравнение Аральское море с казахстанской и узбекской стороны. Онам агар пахш кунед ба як тамоман саҳифаи нав мегузаред ва ҳамин гуна бахшҳояш дар ин лоиҳаи мураккаб хеле зиёд аст. ман боварам ҳаст, ки ҳамкасбонамон аз Ливин сари ин мавод заҳмати хеле зиёд кашидан, шояд 1 моҳ бошад, 2 моҳ. Аз ин рӯ ин ҳам ба қатори спецпроектҳои хеле мураккаб дохил мешавад. ба ҷуз ин боз сеюм навъи лоиҳаҳои мураккаб вуҷуд дорад, ки лоиҳаҳои вижа вуҷуд дорад, ки خیلی مرکب است. خیلی مرکب است و عادتاً لوی‌ها و یا در داخل سامون پرویز رستم میشنوید منو؟ چون که من کنده شد یک بار صدام. بله بعضن آوازتون گم شده ایستاده است. صفت اینترنت وابسته است. خوب دوامش اگر با ما درباره فرمت‌های خیلی مرکب صحبت می‌کردیم، اگر اینجا حاضر با همین قسمت چپی همین پرزنتاسیا اهمیت دید، اونجا скрини саҳифаи Адяплюс оварда шудааст ва ба ранги зард ишора шудааст специални проект мигрант. Агар шумо болои он пахш кунед, на ин ки шуморо ба як рубрикаи алоҳида ва на ба як лонгриди алоҳида, балки тамоман ба як сомонаи дигар мепартояд. Яъне мураккабии ин лоиҳаи вижа дар он аст, ки сомона дохили сомона аст. ва ман омӯхтам расонаҳои хабарии моро, афсӯс дигар чунин як лоиҳаи хеле мураккаб пайдо накардам. Ягонааш дар ҳамин сомонаи Азия Плюс аст. тавсия медиҳам, ки дохил шавед, бубинед, омӯзед. ва ниҳоят мо ба мавзӯи муҳими вебинари имрӯза гузаштем, ба бахши дурусттараш гӯям, ба бахши муҳими вебинари имрӯзаамон гузаштем. Ин муайянсозии дурусти аудитория ва
платформа аст барои паҳн кардани маводи омодашуда. тавре қаблан гуфтам, тақрибан 50% муваффақият ба ҳамин бахш рабт дорад. яъне агар шумо аз оғоз барои пруҷаатон, барои лоиҳаи вижаатон платформаи мувофиқ интихоб накунед, тамошобин ҳам пайдо намекунед. ҳатто агар идеяи шумо воқеан сазовори диққат бошад. бубинед, имрӯз мо бештар барои паҳну тарғиби маълумотро истифода мекунем. YouTube, Facebook, Instagram ва Одноклассники, ки онҳо ҳам аз нигоҳи аудитория ва ҳам аз нигоҳи талаботу кор дар он аз ҳамдигар хеле фарқ мекунанд. маводе ки барои аудиторияи YouTube мисол писанд меояд, барои Facebook аслан мувофиқ нест, чун дар сегменти тоҷики YouTube асосан муҳоҷирони меҳнатӣ мешинанд ва сатҳи ҷаҳонбиниву ҳаваси онҳо тамоман дигар аст. дар қиёс ба ин дар Facebook масалан тамоман категорияи дигари корбарон мешинанд. инҷо бештар одамонеро метавонем вохӯрем ки дӯстдори маводҳои таҳлилӣ ҳастанд ва аз воқеаҳои муҳими кишвару ҷаҳон хуб огоҳанд ва ҳамчунин барои ҳалли ин ё он масъала бетарафӣ зоиз намекунанд. аз ин рӯ шумо ҳангоми тарҳризии лоиҳаи вижа бояд аз оғоз ин масъаларо нодида нагиред ва донед ки маводи шумо барои кӣ равона шудааст. яъне аз мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи аудитория, синну соли онҳо, ҷинси онҳо ва характери рафторашон бояд қаблан пеш аз тарҳризии лоиҳа огоҳ бошед. таҷрибаи ман нишон медиҳад ки масалан дар сегменти тоҷикии YouTube 80% мардҳо мешинанд, яъне истифода мебаранд ва қисми бештари онҳо аз Русия видео тамошо мекунанд. аз ин рӯ агар шумо масалан дар ин ҷо аз феминизм ҳарф занед ва ё аз назари занҳо ба мавоили мубрами рӯз ҳарф занед, шумо тамошобин пайдо намекунед. тавре гуфтам, чунки дар он ҷо мардҳо ҳастанд ва аксари онҳо муҳоҷири меҳнатианд ва доираи мавзӯъҳои таваҷҷӯҳашон аслан дигар аст. ман аз ин махсусияти гӯем кор албатта кайҳо дарак доштам, аммо спецпроекти «В чём сила сестра» боз ҳам тасдиқ кард ки ба платформа бояд аз оғоз аҳамияти хоса дода шавад. ҳозир мефаҳмонам барои чӣ ман ҳамин чизро мисол меорам. вақте ин лоиҳаро дар Азия Плюс мо тарҳрезӣ мекардем, бояд иқрор шуд ки ба ҳамин масъала каме беаҳамиятӣ зоҳир кардем ва аз оғоз ҳамин чизро нодида гирифтем, чунки робарият фикр кардан ки агар суҳбатҳо то 20 дақиқа давомнокиашон бошад, хронометражашон то 20 дақиқа бошад, яъне аз рӯи ҳамин банд он бештар ба талаботи YouTube мувофиқ аст. аз ин рӯ ҳамчун платформаи тарғибу паҳнкунии мавод мо ҳамин видеохостингро интихоб кардем ки рости хато буд. дуруст аст ки аз рӯи хронометраж он ба талаботи маҳсуб ҷавобгӯ аст, аммо боз такрор мекунам ки дар ин ҷо на дарозии мавод муайянкунандаи муваффақият аст, балки талаботу таваҷҷӯҳи аудитория нақши муҳим мебозад. ва чун ин лоиҳаи махсуси мо бештар ба занҳо бахшида шуда буд, тамошобини худро дар YouTube он қадар пайдо накард. ҳамчунин роҳбарият мехост ки бо ҷой додани шакли кӯтоҳи интервюҳо дар Facebook қисме аз обуначиёни моро аз Facebook ба платформаи YouTube гузаронад. агар ёдатон бошад, мо дар баробари шакли кӯтоҳи видеоинтервюҳо боз линки шакли пуррашро онҷо мегузоштем бо умеде ки тамошобин ба линкро пахш мекунаду ва ба шакли
пурра ба YouTube мегузаронад ва аз ҳамин ҷиҳат тамошобинони мо дар онҷо зиёд мешаванд ва шояд обуначиҳо ҳам зиёд мешаванд, ки бисёр як тактикаи сунъиву нодуруст буд ба назари ман. омори YouTube, чунки дар ниҳоят омори YouTube нишон дод, ки аз платформаи беруна бегона, яъне дар мисоли мо аз Facebook ба YouTube хеле кам ворид мешаванд. Яъне ҳар аудитория, дар назар дорам ҳар платформа аудиторияи худро дорад ва аудиторияи як платформа ҳеҷ гоҳ ба платформаи дигар намегузарад. аз ин рӯ вобаста ба платформа ва талаботи аудиторияи он бояд шумо мавод эҷод кунед. шояд инҷо суол ба меояд ки YouTube ҳам Facebook масалан қобили қабул бошанд, яъне ки ҷолиб бошанд ва аслан чӣ тавр метавон маводе омода кард, ки ҳам дар YouTube ва ҳам дар Facebook тамошобини зиёд пайдо кунад. ба даст овардани чунин натиҷа аслан хеле душвор аст, аммо имконпазир. аммо шумо бояд дар назар се чизро дошта бошед. агар шумо идея пайдо кунед, ки аз дарди рӯз бигӯяд ва ифодагари проблемаҳои аудиторияи ҳар ду платформа бошад, пас тамошобин пайдо мекунед. лекин бояд дар хотир дошта бошед, ки ҳамин мавзӯъ ҳам дарди тамошобини YouTube бояд дар бар гирад ва ҳам дарди гӯем тамошобинони платформаи Facebook-ро инъикос карда тавонад. ва дуюм, агар бар замми ин шумо маводатонро бо усулҳои наву тоза таҳия кунед, имконияти ҷалби таваҷҷӯҳ аз ҳар ду ҷониб боз бештар мешавад. сеюм, ҳамчунин агар шумо ҳангоми таҳия характери рафтори аудиторияи ҳар ду платформаро ба инобат гирифта маводатонро омода кунед, пас бешак ҳам дар YouTube ва ҳам дар Facebook тамошобини худро пайдо мекунед. вақте ман мегӯям, ки характери аудиторияи ҳар ду платформаро ба инобат гиред, чӣ чиз дар назар дошта шудааст? табре ман қаблан гуфтам, дар YouTube аслан мардҳо мешинанд ва муҳоҷирони меҳнатӣ. дар Facebook нафароне мешинанд, ки дуруст ҳам шавад гӯем нафароне, ки бештар масалан аз ҳаёти кишвар ва аз ҳаёти мардуми тоҷик огоҳ ҳастанд. дар назар дорам дар ҳалли мушкилоти он саҳмгузор ҳастанд. нафарони бетараф набуда бештар истифода мебаранд. аз ин рӯ як мавзӯи шумо бояд ҳамин тавр интихоб шавад, ки ҳам барои инҳо судманд бошад, ҳам барои онҳо. ин хеле душвор аст, чунин як мавзӯъ пайдо кардан ва чунин роҳи бандубаста пайдо кардан. аммо агар бештар масалан таҳлил кунед, характери кори онҳоро омӯзед, характери яъне рафтори тамошобинонатонро ҳам дар ин платформа, ҳам дар он платформа, мавзӯе ки ба ҳар ду ҷониб ҷолиб мешавад, ёфтан имкон дорад. ман метавонам масалан аз филми худам мисол биёрам. барои чӣ филми худам мисол меорам? ин албатта лоиҳаи вижа нест, аммо ҳар як кори журналистӣ, ки масалан дар формати душвор омода мешавад, аз ҳамин се омили асосӣ истифода мебарад. яъне дар ҳангоми омода кардани маводҳои журналистӣ фарқ надорад дар кадом жанр, фарқ надорад он лоиҳаи вижа аст ё не, бояд шумо ба ҳамин се нукта аҳамият диҳед. ва ман ҳам ҳангоми омода кардани таҳияи ҳамин филм ба ҳамин се омил такя кардам ва ба назари ман муваффақ ҳам шуд дар ниҳоят кор. мефаҳмонам чӣ хел. ман аз оғоз масалан медонистам, ки дар YouTube бештар мардҳо мешинанд ва алахусус муҳоҷирони меҳнатӣ мешинанд ва медонистам, ки қиссаи занҳои танҳои тоҷик, қиссаи занҳои муҳоҷирони тоҷик барояшон бетафовут намешавад. яъне мавзӯе интихоб кардам, ки барои корбарони YouTube
100% موافق است. در برابر این من میدونستم که در فیسبوک مثلا نفرانی میشنند که بیشتر مواد تحلیلی رو دوست میدارند و با موادهای توجه بیشتر میکنند که در فرمت های جدی و از این رو من به این موضوع از نگاهی دست دادم و کوشش های جدی کرد، یعنی هم طلبات کاربران فیسبوک رو قانع کرد و هم از نگاه موضوع و غایت البته در نظر دارم و هم طلبات کاربران یوتیوب رو قانع کرد. و اگر اهمیت دادن از جامعه هم نیست، اینجا پرابلم های خیلی زیاد و جدی انعکاس یافتند که تحلیل و بررسی زیاد میخواد و اودیتوری فیسبوک که محض همین کار رو دوست می‌دارد، از کسانی تشکیل یافته است که تحلیل و بررسی رو دوست می‌دارند، برای اونها هم از نگاه ایده خیلی پسند آمد. یعنی من توانستم یک موضوع انتخاب کنم که با دو پلتفرم تماما متفاوت از روی ایده موافقت کنم و از این رو فیلم مثلا در همگی در 6 روز امروز می شود. در 6 روز در فیسبوک مثلا 51,000 تماشابین پیدا کرد و باز هم در صفحه‌ای که اصلا ابونچی زیاد نداشت. ما این فیلم رو در صفحه لایحه 180 گرادوس نشر کردیم و تو نشر این فیلم در آنجا همگی 1800 ابونچی بود و چون موضوع خیلی جالب بود برای کاربران فیسبوک، اون توانست حتی با همین تعداد کمی ابونچی‌ها 51,000 تماشابین پیدا کند. در یوتیوب باشد این فیلم رو من در کانال خود جای دادم. در اونجا 6,000 ابونچی بود، ولی من در این کانال از سال 2013 چیزی نشر نکرده بودم و اگر شما مثلا کاربر فعال یوتیوب باشید میدونید که اگر شما تیز موادهای نو نشر نکنید، بعدا الگوریتم های یوتیوب هم خیلی ساخته شدن که دیگر باره شما رو مثلا با دیگر کاربران یوتیوب توصیه نمی کند. اما باز هم وقتی این فیلم مثلا آماده شد، من میدونستم که اون به اودیتوریوم یوتیوب پسند می آید و به هر روز در همون کانال جای دادیم و ببینید که در دوام 6 روز در اونجا هم این فیلم 19,000 تماشابین پیدا کرد. زیاد از 350 اگر خطا نکنم آدمان شرح و ایضاح نوشتن زیر اون و یعنی که همون چیزی که من مقصد گذاشته بودم از آغاز موفق شدن فیلم در دوام 6 روز الکی نتیجهش رو دیدیم. برای من هنگام طرحریزی این مواد خیلی مهم بود که کاربران هر دو پلتفرم البته با اون توجه کنند و مقصد اصلی من هم همین بود. من از آغاز میخواستم که برای من کاربران هر دو پلتفرم مهم بودند. من میتوانستم مثلا تنها کاربران پلتفرم یوتیوب رو انتخاب کنم و یا فیسبوک رو، اما برای من هر دو کاربران مهم بودند از آن لحاظ که من میخواستم که محض مهاجران مهنتی این فیلم رو تماشا کنند و در سیمای این قهرمان زنها و دخترهای خود رو بینند.
агар шумо масалан мехоҳед ки филми шуморо муҳоҷирони меҳнатӣ тамошо кунанд ё маводи шуморо муҳоҷирони меҳнатӣ тамошо кунанд, бояд шумо ҳатман онро дар YouTube ҷой диҳед, чунки дар Facebook муҳоҷири меҳнатӣ намешинад. онҳо одатан дар YouTube ва ё баъзан дар Одноклассники мешинад. Аз ин рӯ, чун ман аз оғоз мехостам ки филмро маҳз муҳоҷирони меҳнатӣ тамошо кунанд ва дар синемои ҳамин се зан занҳои худро, духтарҳои худро бинанд, ман онро дар YouTube ҷой додам. ва вақте ман мехостам дар баробари ин, чун ман мехостам ки боз таҳлилу баррасӣ шавад ва ҳамин таҳлилу баррасиҳо дар ниҳояти кор чунин таъсир гузоранд ки дар оянда ҳадди ақал намояндагони ҳукумат ё намояндагони ташкилотҳои байналмилалӣ ба ҳалли мушкилот ин чизро танҳо метавонистам ман ба воситаи Facebook ҳал кунам. Яъне агар боз ҳам ин чиз дар YouTube муваффақ мешуд, он танҳо миллиони муҳоҷирон муваффақ мешуд. Барои он ки масалан назари коршиносони дигарро ба ин масъала ҷалб кунам, ман бояд ҳатман онро дар Facebook ҷой медодам ва ҳамчунин ҳам кардам. ва шукри Худо то имрӯз садҳо мактуб омаданд, садҳо зангҳо шуданд ва ардандор аз даҳазар ҳукумат ва аз ҷониби ҳукумати маҳаллӣ ба занҳо ҳам нияти кӯмак кардан доранд. Албатта аз натиҷаҳо ҳоло суҳбат кардан хеле барвақт аст ва ман албатта дар саҳифаи худам аз хабарҳои охирин вобаста ба ин мавзӯъ хабар медиҳам. Хуб, ин буд кӯтоҳ дар бораи лоиҳаҳои вижа, се омили асосии он. Умедворам дар хотир гирифтед ки ин чӣ омилҳо ҳаст ва дар бораи шаклҳову форматҳои ҷолиби таваҷҷӯҳ нақл кардам. Агар шумо савол дошта бошед оид ба мавзӯъ, метавонед гӯед. Ман кӯшиш мекунам ба саволҳои шумо ҷавоб диҳам. Ман рустам кӯшиш кардам ки кӯтоҳтар, тезтар нақл кунам, то ин ки барои бахши саволу ҷавоб вақти бештар монад, чун дафъи гузашта маълум шуд ки дар 10-15 дақиқа ба саволи ҳама посух гуфта намешавад. хуб, ташаккури зиёд маҳбура, ташаккур ки моро гӯш кардед. Аллакай ба иштирокчиён муроҷиат кард. Агар якон саволе дошта бошед, марҳамат, метавонед ки саволи худро ба маҳбура мустақиман худатон диҳед ё ин ки дар чат нависед. маҳбура, дар чат як нафар ба шумо савол дода истоданд ки кадом мушкилиҳоро ҳангоми сабти филми ҳуҷҷатиятон паси сар кардед? аслан ин мавзӯъ рости гап ба мавзӯи имрӯза рабт надорад, аммо ман мегӯям ба шумо. Мушкилиҳо зиёд набуданд. Ягона ҳамин буд ки хайр, мо вақте унҷо омадем, сафари аввали ман 2 моҳ пеш буд. ман унҷо барои экспедитсия рафта будам. 3 занро пайдо кардем, аммо афсӯс, баъд аз он ки пас аз экспедитсия омадаму ман аллакай сценарии филмро навиштам ва боз пас гаштам барои наворгирӣ бо оператор, маълум шуд ки 2 зани дигар аллакай намехоҳанд сабт кардан, чун фикри ҳамсару фикри фарзандонро карданд. Шояд шарм карданд ки агар онҳоро дар YouTube нишон диҳанд, айб мешавад ва хулоса гуфтанд ки мо намехоҳем сабт кунем. Ягона мушкил ҳамин буд рости гап, чун сценария аз рӯи нақли зиндагии онҳо омода шуда буд.
ولی ما خیلی زود 2 نفر دیگر رو پیدا کردیم و به نظرم حتی بهتر از اون چیزی که در سناریو در نهایت کار بود مواد آماده شد. یگانه مشکل همین بود. از نگاهی ایده من طوری گفتم من اصلا مشکل نداشتم، چون که من از آغاز میدونستم که ایده با اودیتوری کدام پلتفرم روانه می شود و از آغاز مقصد خود را میدونستم که یعنی هم مقصد اول که مهاجران مهنتی به این مسئله اهمیت دهند و زنهای خود را این خیلی پرتافته نروند و با اهمیت باشند، دخترای خود مثلا از مکتب و پیش از مهلت نگیرند. و دوم مقصدم بود که جامعه شهروندی به این مسئله اهمیت دهد، حکومت اهمیت دهد و به نظرم این بخش دوم هم علاقه نتیجه خود را داده ایستاده است. از این رو یگان مشکل نبود راستیگه. تشکر زیاد. محبارم میتوانید که اکران خود را خاموش کنید و ویدیوتون را چی کنید گیران کنید. مرحمت جمشید بفرمایید سوال دادن میخوانه. بله. تشکر زیاد محباره، بسیار یک معرفی نامه خیلی خوب بود. اما من در مثال اون که فرماتی که شما گفتید یعنی در یوتیوب و در شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن، خب ما طوری میدونیم خودتون هم قید کرده بسیاری مثلا کاربران یوتیوب از بیرون هستند، نه از تاجیکستان، یعنی با نظر داشته گوییم که صورت اینترنت و همچنین با نظر داشته ارزش اینترنت اکثریت مثلا تماشابین های ما یوتیوب هستن و از یوتیوب ما رو تماشا میکنن. و موضوع شما که مردی کار یعنی گوییم که در مثال یوتیوب خیلی موافقت میکرد و تماشابینتون رو گفتم ممکن است که از اونجا شما پیدا کرده. لیکن امروز هست حالتی که در ما میخوایم بعضا وقت که هم در یوتیوب استفاده کنیم هم شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم. خود در شبکه‌های اجتماعی نیست زیاد هستند، یعنی خواننده ها چی مسئله میتید؟ یعنی در این مورد شاید من شما گفتید من نفهمیدم از بس که اینترنت مشکلی پیدا کرده بود. چگونه استفاده کنیم هر دو این پلتفرم رو، یعنی درست، یعنی هم یوتیوب و هم شبکه‌های اجتماعی فیسبوک. فهمیدم. جمشید سلام بار دیگر، تشکر که شما هم پیوستید به این وبینار. در واقع دوستان کسی که نمیدونه جمشید بسیار هم کسب گرامی ما هنگام کار در لایحه ویژه سلام ساسیتی به ما بسیار کمک کردند و موادهای بسیار جالب و دیدنی آماده کرده بودند. من خسته نمیشم و شما تشکر گفتن، اگر بعد از 100 سال هم باشد تشکر میگویم از این همکاریتون. جمشید ببینید، طوری من گفتم با پروژه های ویژه شما نمیتوانید هر موضوع پیش آمده رو انتخاب کنید. تصور کردیم که شما یک ایده رو پیگیری میکنید، شما باید از آغاز توانید به 2 سوال پاسخ گویید که آیا این موضوع این اکاسگری درد جامعه هست یا نه و تا چه اندازه این موضوع شما میتواند بعداً من بعد برای حل مشکلات جامعه کمک کند. اگر شما موضوع انتخاب میکنید که با این 2 سوال پاسخ گفتن نمیتوانند، پس شما بهتر است که از ایده دست کشید. این وابسته به لایحه های ویژه. اما اگر شما مواد آماده کردنی هستید که لایحه ویژه نیست اما یک مواد قطاری است، قطاری اما میخواهید جالب باشد و در هر دو شبکه یک خیلی تماشا کنند و خوب، راستی گپ در اینجا یک کم اذیت میکشید، چون که نمیشود هر موضوعی پیش آمده رو هم مورد دقت کاربران یوتیوب کنید و هم مورد دقت فیسبوک. برای همین من شما با میگم که از آغاز شما باید یک پلتفرم در من مهم است، برای اینکه طوری گفتم خاراکتر رفتار اودیتور این پلتفرم
платформаҳо тамоман гуноҳ кунанд. шумо наметавонед ҳам як чизе омода кунед ки барои ин ҷониб мувофиқ бошад, ҳам барои он ҷониб. Аз ин рӯ аз оғоз агар як чизи оддию сода кардани бошед, бояд шумо як платформаро интихоб кунед. Лекин агар дар ҳар сурат шумо мехоҳед ки ҳам дар ин ҷо муваффақ шавад, ҳам дар он ҷо, пас бояд таҳлили хеле зиёд кунед, бояд фаҳмед ки дар саҳифаи шумо дар Facebook ки мешинад, яъне агар шумо соҳиби саҳифа бошед, онҷо шумо омораша дида метавонед ки яъне фалон мавзӯи шуморо аллакай чанд кас аз назар гузаронд, чанд каси он мард буд, чанд кас зан буд, кадом сину сол, бештар ба кадом навъи комментарияҳо навиштанд. Аз ин нигоҳ вақте ки шумо меомӯзед, шумо характери корбарони худро медонед аллакай, яъне медонед ки кадом мавзӯъро онҳо хубтар ҳазм мекунанд. ҳамин корро айнан бо YouTube кардан лозим аст. Характери рафтори корбарони YouTube саҳифаи худро ҳам бояд омӯзед. Ман масалан медонистам дақиқ ки ман вақте омӯхтам, ҳам статистикаи канали YouTube-амонро, ҳам статистикаи саҳифаи Facebook-амонро ман дақиқ медонистам ки ҳам дар ин ҷо, ҳам дар он ҷо бештар мардҳо мешинанд. Дар YouTube 80% мард, дар Facebook қариб 60% мард мешинад. ва ҳам дар ин ҷо ҳам дар он ҷо сину сол тақрибан аз 25 то 35 аст. Яъне ки ман аллакай портрети истифодабарандаро медонистам ки маро бештар мардҳо тамошо мекунанд. Аз ин рӯ кадом мавзӯъ барои онҳо мувофиқ мешавад. Агар ин ҷо муҳоҷирон шинанду ин ҷо мардҳои масалан шояд кормандои давлатӣ, ман намедонам, ё кормандои ташкилотҳои давлатию ғайридавлатӣ шинанд, пас ман бояд як мавзӯъ интихоб мекардам ки ҳамин ду навъи аудиторияро ба ҳам наздик кунам. Кадом мавзӯъ метавонад наздик кардан? Дар мисоли филми ман ин танҳо мавзӯи муҳоҷират, мавзӯи зану духтарони масалан бенаво, мавзӯи мушкилоти бекорӣ, ин мавзӯъ бисёр ки фароғ буданд доирааш, он метавонист ҳам ин аудитория ва ҳам ин аудиторияро ҷалб кунад. Барои ҳамин ҷамшед шумо пеш аз интихоби мавзӯъ ҳатман бояд характери рафтори аудиториятонро омӯзед. Ҳатман бояд донед ки аудиторияи шумо бештар аз зан иборат аст ё бештар аз мард иборат аст, кадом сину солашон аст, ҳатто аз кадом давлат ворид мешаванд. Масалан дар Facebook қариб 90% аз Россия дохил мешаванд. Яъне дар YouTube. Дар YouTube 80% мард истифода баранда ва 90% аз Русия ворид мешаванд. Ин аллакай ба шумо як маълумоте медиҳад ки шумо вобаста ба аудиторияи худ мавод омода кунед. Яъне агар шумо мегӯед ки идеяи ман олӣ аст, ман як маводе омода мекунам ки ба ҳама ҷо новобаста аз аудитория хуш меояд, шумо хатои калон мекунед. Ин корро аслан накунед, чунки ман боз такрор ҳам шавад мегӯям ки лоиҳаи «В чем сила сестра» дубора тасдиқ кард ки бе омӯзиши характери рафтори аудитория, бе омӯзиши масалан сину соли онҳо, ҷинси онҳо, характери рафторашон, мо ҳамин чиза хулоса кардем ки дар YouTube ҷой медиҳем ва билохира тирамо хок хӯрд. Чунки ба фикри ман ин лоиҳа бисёр лоиҳаи аз ҷиҳати касбӣ хуб омода шуда буд, чунки мо ҳам мавзӯъҳои кӯшиш мекардем хуб интихоб кунем ва ҳам қаҳрамонҳои хуб интихоб кунем. Аммо агар шумо як бор дароеду бинед, дар YouTube ҳамин лоиҳа тамошобини хеле кам пайдо кард. Ва сабабаш он набуд ки аз ҷиҳати профессионалӣ он хуб омода нашудааст. Не, сабабаш он буд ки аз оғоз ба инобат гирифта нашуд ки дар YouTube кадом аудитория мешинад. Мефаҳмед амина? Ана дар Facebook бошад, ин мавзӯъҳоро хуб тамошо мекунанд, чунки унҷа таҳлила дӯст медоранд. Унҷа барои тамошобинону корбарони Facebook масоиле ки мо баррасӣ мекардем дар доираи ҳамин лоиҳа наздик буданд. Барои нафарое ки дар YouTube буданд наздик набуд. Барои ҳамин роҳ наёфт унҷо. Ҳарчанд бисёр маводи ба назари ман лоиҳаи хуб буд.
از این رو شما هم باید حتما به همین چیز اهمیت دید. من طوری قبلا ذکر کردم 50% موفقیت مواد شما رو محض پلتفرم معین میکند، محض درست انتخاب شدن پلتفرم و درست انتخاب شدن اودیتوریا، نه چیزی دیگر. تشکر زیاد مهور. تشکر زیاد. امیدوار هستم که با جواب قناعتمند شدید. یک سوال دیگر است محبور از اشتراکچی وبینار میگن سلام محبور، اگر لایحه طرح ریزش کردنی باشیم برای از مقصد دور نرفتن آن چی باید کرد؟ مثال ما میخواهیم درباره مهاجران برنامه تشکیل کنیم اما تماشابینان آن را همچون تحقیر قبول کنند. برای مقصد را درست فهماندن چی کارها را باید انجام داد؟ الشاد سلام. سلام الشاد بار دیگر، خوشحالم که شما اینجا هستید. اینجا مسئله کسبیت راست دیگر بالا میگیرد، چون که اگر شما موادتون ابیکتیوی باشد، یک جانبه نباشد، هیچ کس تحقیر شده خود را احساس نمی کند. ببینید باز هم در مثال همین فیلمی که من نشر کردم، اگر شما در روی یک بار کامنتاری ها رو خونید، هرچند این درباره زنی مهاجران بود، بله درباره مهاجران، خود مهاجران که زنهایشان را پرتافته رفتن بود، یگان نفر آنها تحقیر شده خود را احساس نکردند، بلکه فهمیدند که تا امروز چی انصافانه در نسبت همین شهود و مثلا همین کارون در نسبت زنهای خود را میبینند لعنت خواندند. نگفتند که چرا شما زنهای ما رو خیلی شما میدید، نگفتند که چرا مؤلف حق این کار رو دارد، نه، اونا فهمیدند چون که از آغاز همه چیز ابیکتیوی نشان داده شده بود. یعنی من کوشش نکردم نظر خودمم با تماشابین بار کنم و اگر شما هم نظر خود را به تماشابین بار نکنید و واقعیت را هر خیلی که هست نشان دهید، هیچگاه تحقیر نمیبینید. جواب داده توانستم؟ هستم من نیستم؟ شما نشونیدید؟ نه در چت تشکر نوشتم، به فکرم که از جواب شما کنی هستم. اگر یگان نفر دیگر سوال داشته باشد مرحمت میتوانید که ویدیو خود را فعال کرده سوال خود را دهید. مرحمت. آن نفرانی که طریق پخش مستقیم در فیسبوک تماشا میکنند، شما نیز حاضر امکانیت دارید که سوال خود را دهید در چت، یعنی در چت میتونید نویسید اون رو و ما برنده وبینار آن را میرسانیم. مرحمت. دوستان از فرصت استفاده کردن، من سوالم بود. خوب مرحمت. محفوظ ببینید، من در مثال برآمدتون وابسته به مسئله لانگرید هم شنیدم. یعنی لانگریدی که پیشنهاد کرده شناس بودم، لانگرید بهمنیارینو وابسته به مسئله مهاجرت، واقعا لانگریدی خوب بود. اما تجربه ها نشان دادن که در ما مثلا لانگرید هایی که دراز هستند، یا خودش لانگرید خودش علاقه مواد دراز حساب میشه، چندان مثلا در ما خواننده زیاد هم پیدا نکرد. هرچند مثلا در لانگرید بسیار اینسترومنت های خوب استفاده کردن ممکن، اینفوگرافیک های خوب، نوار میتواند، همش در یک موادی گوییم که لانگرید چند رسانه استفاده کردن ممکن است. یا وقتی دیگر کشورها رو میبینید بسیار لانگرید های عجایب تیار میکنن، میخوانید حلاوت میبرید. چرا در ما این چیز مثلا تا هنوز به طوری گوییم که باید و شاید اکتوالی نیستن به نظر شما؟ یعنی حالا هم مثلا خوانندهش به طوری باید مثلا پیدا نمیشه در مثلا یوتیوب، اگر گوییم که نوار زیادتر، یعنی خواننده جذابیتش بیشتر تماشابین میکنن. با نوبت از اون که ما اگر در مثال یوتیوب گوییم هم که، یا در مثال شبکه‌های اجتماعی گوییم هم که، خواننده ها از شبکه‌های اجتماعی هم از یوتیوب هم از ما هم تاجیکستان هم تماشا میکنن.
ولی در مثال موادهای این گونه گوییم که لانگریت ها کم هستند. سبب به فکر شما چی باشد؟ من به شما زیر میفهمونم. سبب اون است که اگر شما خودتون خوب میدونستید که لانگریت ها به سیلده آموزند، این یک است. همونای ازیا پلوس که چند سال است که بلوک شده است، نه همه دسترسی دارن. اگر فیلتر شکن داشته باشید تنها بعد میتوانید اونجا وارد شوید و ببینید. بسیاری خواننده ها آهسته از همین سامانه ها بیشتر بر شبکه‌های اجتماعی کوچیدند. یعنی که در شبکه‌های اجتماعی یافتن و دیدن خبر آسان‌تر است. مثلا حاضر ما در ازیا پلوس، در شبکه اجتماعی ازیا پلوس در فیسبوک، ما هم کوشش میکنیم که حتی همون موادهای گفتی شما کلان و دراز رو در خود شبکه به واسطه جای دهیم، تا اینکه مثلا قبلا ما فکر میکردیم که لینکش رو میگذاشتیم، یک ابزاتش رو میموندیم، حواس کرد، زیر کرد، گذاشت به سایت. اما حاضر خواننده ها این کارها نمیکنن. خواننده ها هیچگاه از یک پلتفرم به پلتفرم دیگر، از یک پلتفرم به صحیفه دیگر نمیگذارند. این طلبات وقت است که بیشتر جای من سامانه های اطلاعاتی رو شبکه های اجتماعی گرفتن. در خارجه بسیاری از بعضی از رسانه‌های خبری این رو علاقه درک کردن و از کار در سامانه‌هایی که اونا قبلا مواد میگذاشتن دست کشیدن و پورا به شبکه‌های اجتماعی گذاشتن، به تلگرام گذاشتن و دیگر واسطه‌های ساده و آسان گذاشتن. این طلبات زمان است جمشید. من میفهمم که مثلا لانگرید بسیار یک چیزی زحمت طلب است، خوب است، تحلیلیت، لیکن حتی من مثلا همچون ژورنالیست اونقدر دوستدار لانگرید نیستم. میفهمونم برای چی. اصلا هر چیزی که دراز است، هر چیزی که زیاد است و هر چیزی که اینسترومنت های زیاد استفاده در آن می شود برای هضم کردن دشوار است. حاضر زمان است که همه کوشش میکنیم تستر در دوام یک ساعت شاید 15-20 خبر یا بیشتر از اون آموزیم، نه اینکه یک ساعت تنها برای یک لانگرید بخشیم. برای من اگر توصیه من گوش کنید، من راستی گپ از آماده ساختن لانگرید ها دست میکشیدم، چون که لانگرید بسیار فرمتی زیبا است، اما برای زمان امروز اونقدر موافق نیست. بعداً بسیاری از ژورنالیستان ما یک خطای بسیار دغل رو راه میدن. اونها فکر میکنن که اگر مواد چند رسانه‌ای است و لانگرید است، پس باید حتما تمام اینسترومنت هایی رو که میدونند اونجا اندازند. یعنی که هم باید اینفوگرافیک باشد، هم ویدیو باشد، هم فوتوگالری باشد، هم متن باشد، هم تست ها باشد، هم آوجه، هم وقت. این خیلی ممکن نیست. همه چیز اصلا من دوستدار مینیمالیسم هستم. هر چیزی که موجز، دقیق، هم اراده داشته است، هم فهمونده شده است، تماشابین بیشتر پیدا میکنند. برای همین اگر من میتوانم گفته همه رو زده رفتن گیرد، تماشابین نمیبید. حتی من مثلا لانگریت های پرتل تکی دیلا رو دوست میدارم. اونجا همه وقت لانگرید آماده میکنن. اگر یک بار در روی دو آموزید، لانگرید های آنها از لانگرید هایی که ما در اینجا آماده میکنیم بسیار فرق میکنن. یا متن و عکس هست، یا متن و ویدیو، یا متن و یک اینسترومنت. این خیلی نیست که همه اینسترومنت ها از یک لب استفاده شده باشن. هم خوندنش فورا می شود، هم دیدنش فورا می شود. برای همین مصلحت من یا اینکه لانگریدتون تا حد امکان ساده و زیبا کنید، یا اینکه تماما از لانگرید دست کشید. برای اینکه به نظر من لانگرید در زمان امروز اونقدر اینسترومنت خلای نیست برای خواننده ها. رحمت، تشکر. تشکر زیاد برای سوال و تشکر زیاد برای جواب مشخص. و یک سوال دیگر از
Елшод Ҳасанов дар чат дорем ки мепурсанд: дар масъалаи як ҳолати бознашри филматон бо мақсади дигар, дар ин ҳолат чӣ ҳиссиётот чӣ гуна шуд ва барои пешгирии ин гуна ҳолатҳо чӣ бояд кард? аллакай ҳама хабардор аст ки касе бе иҷозати шумо бознашр кардагааст филми шуморо. бале, беиҷозат бознашр кардан рости гап масъалаи ҳуқуқи муаллифӣ дар тоҷикистон ва дар миёни истифодабарандагони тоҷикзабон як муаммои бисёр вазнин аст. ҳарчанд замони ҳуқуқи муаллифист, дар кишварҳои дигар ин чизро бисёр риоя мекунанд, дар мо ин чиз аслан роиҷ нест. афсӯс, ман медонам ки бисёриҳо ҳайрон шуданд барои чӣ ман иҷозаи бознашрро надодам, чунки агар мақсади асосӣ паҳни мавзӯъ бошад, мақсади асосӣ баррасии мавзӯъ бошад, пас чӣ ҷои монеагузорист? мефаҳмонам ба кадом мақсад. аввалан ки ба фикри ман аллакай вақти он расидааст ки ба моликияти зеҳнии як шахси дигар эҳтиром гузоранд. ҳам аз рӯи қонуну қоида, ҳам аз рӯи одамгариву инсоф як чизи муқаррарӣ бояд бошад. дуввум ин ки шумо медонед ки миёни корбарони мо нафароне ҳастанд ки метавонанд бо мақсадҳои ғаразноки худ он чизе ки як каси дигар тамоман ба мақсади дигар таҳия кард, истифода баранду онро қайчӣ кунанду ҳар гапҳои зиёда онҷо ворид кунанд ки дар ниҳояти кор маводе ки ту омода кардӣ тамоман шаклу рангу намуди дигар мегирад. ман барои чӣ ба бознашр иҷозат надодам? Чунки рости гап вақте ман барои сабти ин филм бо Парвиз ба Бухтар рафтем, аввал занҳо моро хуш қабул накарданд. як гурӯҳ занҳое буданд ки ба сар мо дод ҳам гуфтанд, даъво карданд ки чаро шумо журналистҳо инҷо мебиёед, аз шумо ягон фоида нест, ҳар дафъае ки шумо мебиёеду меравед, пас аз нашри маводи шумо дар ин ҷо мо азият меташем. вақте пурсидам чӣ азият, гуфтанд ки онҳоро аз ҳамон роҳи бозори марди кор пеш мекунанд, мегӯянд ки шумо омори моро расво мекунед, обрӯи шаҳрро мерезонед ва ғайра ва ҳоказо. аз ин рӯ ман ҳамчун муаллифи ҳамин филм рости гап на он ки барои худам, балки аз ҷони ҳамон занҳо камакак дар ҳарос будам, чунки ман шояд худро бахшида наметонистам. агар фардо як нафар меомаду онро пеш мекард ва онҳо аз ҳамон як бурда нонашон маҳрум мешуданд. ва инам боз ба хотири он ки як нафари дигар бо мақсадҳои ғаразноки худ ин мавзӯъро интихоб кард. яъне нафароне ҳастанд ки дидаву дониста ки масалан шароити кор барои журналистон дар тоҷикистон чӣ гунаанд, аз дидаву дониста ки шароити зиндагӣ барои баъзе қишри ҷомеа хеле вазнин аст, метавонанд ба ин осонӣ рӯи ҳар яки мо по гузоранд то ин ки мақсадҳои худро ба мақсадҳои худ расанд. ман ин корро намехостам. барои ман рости гап кор кардан ҳамчун журналист дар онқадар душвор нест. душвориҳо ҳаст, албатта ба назарам ҳама инро медонанд, аммо ман боз ҳам такрор мекунам ки барои худам наметарсидам, балки барои ҳамон занҳо камакак хавотир будам ки шукри худо ҳар рӯз бо ман дар тамосанд. баръакс хеле хурсанданд. аллакай ҳукумати маҳаллӣ дар ҷои ҳамон бозори марди коршон як бино оғоз кардааст бо шифт, то ин ки онҳо зери офтоб нашинанд. инам як қадами хурдакак аст, аммо ин ҳам лоиқи таҳсин аст ба назари ман. баъдан аллакайчанд созмонҳои ғайридавлатӣ хостанд ки аз пайи ин мавзӯъ шаванд ва барои коромӯзии ин занҳо маблағ ҷудо кунанд, барои дастгирии молии ин занҳо маблағ ҷудо кунанд, барои таҳсили фарзандони онҳо маблағ ҷудо кунанд. ҳатто ҳукумати маҳаллӣ дар ҳамдастӣ бо онҳо хостааст ки як-ду биноро бидуни аренда, бидуни пул ба онҳо пешниҳод кунанд, ки ин ҳам ба назари ман дастгирӣ аст. аммо агар
одамоне пайдо мешаванд ки масалан болои сухтанамак хуб мезананду масалан барои ҳалли ҳамин мушкилот монеа эҷод мекунанд. Ман рости гап ихело одамонро тамоман намефаҳмам. Аз ин рӯ якам гапам гурехт бо ҳамон як шахсе ки ин корро кард. Рости гап гум рӯзи дуюми нашри филм, баъд аз нашри филм рӯзи дуюм ман 9 шикоятнома ба YouTube навиштам, чунки 9 бор ҳамин филм дубора нашр шуд, яъне онҳо ба худ боргирӣ карданд ва дубора бо мақсадҳои бо сарлавҳаҳои тамоман бо ҳиманоки дигар нашр карданд. Баъзеҳо тамоман филмро аз 50 ҷояш қайд карданду гапи худу кадрҳои лозими худро истифода бурданд. Дар шаби дуюм аллакай 9 шикоят ба YouTube навиштам ва 9 маротиба маводи онҳоро блок задем. Ва умедворам ки дар оянда барои корбарони дигар ки одат карданд моли каси дигарро дузданду моли каси дигарро ба мақсадҳои ғаразноки худ истифода баранд, ин дарс мешавад ва дубора ин корро намекунанд. Дар дан ки пешгирӣ кунед мебинанд афсӯс ин корро пешгирӣ карда намешавад. Ягона ҳамин ки шумо дисклеймер намонед авваи ҳамин нафарҳо мешавед ва ҳар дафъа шикоят мебаред. Масалан ҳамон як нафаре ки ин корро 2 маротиба 3 маротиба як бор дар Facebook кард ва 2 бор дар YouTube як нафар ҳамин маводро бознашр кард, ман 2 маротиба ба канали он шикоят бурдам ва мутобиқи талаботи YouTube касе ки соҳиби канал бошаду масалан 2 маротиба ҳуқуқи муаллифи 3 маротиба ҳуқуқи муаллифи дигар нафарро риоя накарда бошад, канали он худаш блок мешавад, яъне ки YouTube маҳкам мекунад. Ва чун ман 2 маротиба шикоят бурдам, он нафар дафъаи сеюм ҷуръат накард боз ин корро анҷом дад, чунки агар боз як маротибаи дигар мекард, пас канали он аз ҷониби YouTube блок карда мешуд. Дар каналаш агар хато накунам 9700 дошт, обуначӣ дошт. Тамом. Ташаккури зиёд Маҳбуба. Боз 2 саволи дигар аст. Яке аз саволҳо аз истифодабаранда Мирсаид Саториён ки айни ҳол шуморо тариқи пахши мустақим дар Facebook тамошо доранд савол медиҳанд. Ва як саволи дигар дар чат дорем. Биёед аввал саволи Мирсаид Саториёнро ба шумо мегӯям. Табри маълум аст аксари лоиҳаҳо бо дастгирии молиявии созмонҳои хориҷӣ ё афроди алоҳида роҳандозӣ мешаванд. Лутфан мегуфтед ки лоиҳаро аввал бояд навишту баъд сарпараст гуфт ё бо хоҳишу дархости сарпараст ё маблағгузор лоиҳа татбиқ кард. Таҷрибаи шумо дар ин самт чӣ гуна аст? Яъне шояд ки гап сари маводҳои фармоишӣ меравад ва чӣ гуна шумо, на фақат шумо, балки чӣ гуна дурусттар мешавад? Яъне аввал лоиҳаро навишту пас мувофиқи идеяи худатон маблағ гуфт ё ин ки аввал маблағро ёфта баъд мувофиқи фармоиши ҳамон маблағгузор лоиҳа кард? Албатта ман варианти якумашро интихоб мекунам, чунки бе идея пеши як кас пулкобӣ рафтан тамоман номумкин аст. Дар мавриди марди кор ман ин идеяро аз соли гузашта аз тобистон аллакай доштам ва аввал ҷуръат намекардам аз паяш шавам, чунки таҷрибаи кофӣ надоштам. Дуюм баъд лоиҳаҳои дигаре ки дар Азия Плюс буд, ман банди он лоиҳаҳо будам ва вақт надоштам ки аз таи ин бошам. Аммо дар сарам ҳамеша ҳамин фикр буд ки ман ҳамин мавзӯъро ҳатман дар шакли документалистика пешниҳод мекунам ва вақте ҳамин озмун аз Интерньюс эълон карда шуд, албатта ман аллакай донистам ки вақташ расид, бояд аз паяш шавам ва лоиҳамро пешниҳод кардам. Яъне ки идеяи шумо аввал бояд дар сари шумо пухта расад. Шумо бояд донед ки ба кадом мақсад ин корро мекунед, бояд донед ки барои кӣ ин корро мекунед, бояд донед ки дар ниҳоят баъд аз пахши ин мавод шумо чӣ интизор ҳастед. Яъне ки шумо
به یگان مقصد و به یگان نتیجه مواد آماده نمیکنید. شما باید از آغاز دانید که کجا میروید، برای چی میروید، برای کی میکنید، چگونه آماده میکنید. بعدا پیشنهاد باید کنید. با فکرم اگر آدم ایده‌اش پخته رسد، پول یافتن همه وقت ممکن است. پولیابی و دانریابی این تماما کاری دشوار نیست. این دهم درجه مسئله یکم درجه این ایده و فرمتی که شما میخواید استفاده برید و برای کی این چیز روانه میکنید و در کدام پلتفرم. هر چیزی که من امروز گفتم به شما باید در جای اول باشد، پولیابی در جای دهم. چون که اگر شما توانید حتی به همون دونر مقصدی خودتون رو پور فهمونده توانید، یکون دونر به شما رد نمی کند، حتما مبلغ جدا می کند. حاضر مثلا من همین ماه علاقه از پس 4 فوتوفیلم دیگر می شوم. این ایده هم در سر من علاقه نیم سال است که می پزد و وقتی من پیشنهاد کردم به یکم ممنوعیت، به یکم گفتگوزار زیاده زود این ایده را قبول کردند. باید گفت که حاضر باز علاقه یک ایده دیگر دارم درباره فیلم مستند. برای آماده کردن فیلم مستند نو اون کوتاه متر نمی شود این دفعه متر کلان، یعنی که فیلم مستندی پورا دراز می شود و اون ایده علاقه در سر من هست. من علاقه اون روی کاغذ آوردم. از مبلغ کابی حالا نشدم چون خیلی بندم به مسائل دیگر، اما به نظرم اگر پگاه خزم و از پای مبلغ شوم اصلا مشکل نمی شود برای من یافتنش، چون که ایده بسیار پخته است و نفرانی که سپانسر هستند و نفرانی که آمادن مبلغ جدا کنند، آنها هم البته نگاه میکنند که تا کجا شما خودتون درک میکنید که ایده شما کامل است، تا کجا شما خودتون درک میکنید که ایده شما ایده که میتواند جالب باشد، خواننده زیاد پیدا کند. برای من اول البته باید ایده رو پسند. تشکر زیاد. امید میبندم که میرسید ما رو تماشا دارند و از جواب شما قناعتمند میشوند. وابسته به تجربه کاری خودتان یادآور شدید و به همین علاقمند از سوال نوبتی از الشاد حسنوف که میگن میپرسن انیقترش برای طرحریزی و پیشبری لایحه ها به فکر شما ژورنالیست باید چند سال سابقه کاری داشته باشد؟ میتوان نو ژورنالیست شد و کار را پیش برد یا تجربه جای اساسی رو میگیرد؟ اگر ها چند سال یا دیگر نشاندادها هستند که مهمترند؟ سابقه کاری مهمتر است یا اینکه یگان نشانداد دیگری هست که مهمتر باشد به هنگام آغاز کار؟ هنگام طرحریزی لایحه‌های ویژه نوابسته از شکل اون ساده است، مرکب است و یا خیلی مرکب است، البته تجربه نقش مهم بازی میکند، چون که اگر شما تجربه ندارید، شما از نازکی‌های کار آگاه نیستید، شما نمیدونید که با کدام عامل‌ها باید تکیه کنید همین طرحریزی. برای همین تجربه البته نقش مهم دارد در اینجا. شما الشاد من میدونم که بسیار یک جوان خوش سلیقه، بسیار یک به نظرم ژورنالیست خوب میشوید آینده، چون که من از صفت کارهای شما آگاه هستم، از اون آگاه هستم که چطور شما مثلا هوس زیاد دارید برای آماده کردن موادها و شما بسیار ژورنالیست جوانی هستید که زود می آموزد. این هم یک خصلت خوب است به فکر من، چون که من ژورنالیست هایی رو میدونم که تجربه کاریشان اگر از روی سال حساب کنیم از من بیشتر است، اما خیلی سست یاد میگیرند. برای همین از پای خودآموزی حتما باید شد. برای مثال وقتی که من در آزیا پلوس سال یکم اومدم کار کردن، همکسبان رفیقان زیاد داشتم که مثلا با توصیه های خود به من کمک میکردن، لیکن زمانی رسید که مثلا سال 2013 بود، اونجا ما از مولتی میدیا چیست، لانگ رید چی، تایملاین چی، از این چیزا خبر نداشتیم. اما من خودم بسیار هوس داشتم، من خودم می آموختم. مثلا در آزیا پلوس
соли чанд буд ёдам нест ки Заид Саидов паси панҷара рафтан. Ҳамон сол масалан ман худам рафтам омӯхтам ки масалан онлайн омӯхтам ки таймлайн чӣ хел сохта мешавад ва худам сохтам. Агар одам ҳавас дорад, агар одам худаш масалан заҳмат мекашаду меомӯзад, интизор намешавад ки як нафари дигар ба ӯ ёд медиҳад. ҳамин таҷрибаро дар соли кӯтоҳтар, дар муддати кӯтоҳ гирифтан мумкин аст. Таҷриба аз рӯи сол аниқта мешавад ба фикри ман. шумо метавонед масалан аллакай агар хеле заҳмат кашеду омӯзед, аллакай баъд аз 2 сол, баъд аз 3 сол журналисти масалан ба таҷриба шавед ва асбаби омода кардани лоиҳаҳои вижа бошед. ба фикри ман ин тамоман ба сол вобаста нест. хуб, ташаккури зиёд. Ташаккур барои ҳамае ки тоҳо бо мо буданд ва вебинарро тамошо карданд. Ташаккури зиёд барои саволҳо ва миннатдории худро албатта ки ба маҳбора мерасонем ки ба ҳамаи саволҳои шумо мушаххасан ҷавоб доданд. ва фикр мекунам дигар савол ҳам на дар фейсбук, на дар чат дигар нест. бо ҳамин метавонем ки вебинарро ба анҷом расонем. маҳбора ба шумо ташаккури зиёд. дар кору фаъолиятатон муваффақият мехоҳем. гуфти шумо ки агар ки идея хуб бошад, камбудӣ дар гранту, камбудӣ дар маблағ намешавад. умедвор ҳастам ки ҳамаи идеяҳои шумо имконияти амалӣ шуданро албатта ки пайдо мекунад ва мо боз аз филмҳои шумо, аз он корҳое ки мекунед боз бархурдор мешавем ва як гӯем хусусан агар ки гап сари ҳамин филми охирон мерафт, онро беэҳсосот тамошо кардан намешавад. тамоман хоҳеду нахоҳед, чӣ мард бошад, чӣ зан бошад, албатта ки гӯем як қатра ашк мерезад, чунки ҳақиқати зиндагониро инъикос мекунад ва умедвор ҳастам ки дигар филмҳои шумо низ чунин бо касбияти баланд омода мегарданд. хуб, ташаккури зиёд. агар ҳеҷ кас дигар ягон чизи иловагӣ надорад, ба ҳама барори кор ва мо вебинарро ба анҷом мерасонем. Ташаккур.